Turabashuhuje abateze amatwi ibiganiro bya Channel Juma Sport Update Time Show. Aka kanya rero twaje kubagezaho amakuru agezweho, akaba ari tariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu, aho ibiri kuvugwa cyane mu isi ya siporo, mu isi yacu, uko siporo zaramutse ziri kuvugwaho ibintu bitandukanye cyane. Ubwo rero bakunzi bacu rwose tubashimiye uburyo mukomeza gukurikira ibiganiro bya Channel Juma Sport Update Time Show ibibafitiye. Rero mbere yuko rero ibiganiro byacu muzajya mubibona bitabagoye, ni ukwandika Juma Sport Update Time Show, ukakora subscribe, ugakora like, ugatera na comment. Amakuru yacu agezweho bakunzi bacu rero, reka tuyahere i Burayi. I Burayi habaga umukino ukomeye cyane, ikipe ya Arsenal yazaga kwitwara neza ihasho abafana bayo, iza gutsinda ikipe ya Burnley igitego 1-0, bituma ikipe ya Arsenal the Gunners itwara igikombe nyine, nubwo hasigaye umukino bazakina na Crystal Palace, ubundi bakaba ari bazagitwariraho bya nyabyo. Byaje kurangira rero umukino wabaye isaa 3 kuri koroneri nziza ya Bukayo Saka aza kuyitera neza, umukinnyi bita Kai Havertz yaje guterekaho umutwe, biza kurangira ikipe ya Arsenal itsinze igitego 1-0, itsinda ikipe ya Burnley. Nubwo uyu mukino bavuze ko hari karita, hari penalty Arsenal yari guhabwa, yari korewe Bukayo Saka, ariko byaje kurangira n'ubundi ikipe ya Arsenal idominye, iza gutsinda ikipe ya Burnley igitego 1-0. Uyu munsi isaa 3 hari undi mukino ukomeye cyane. Ikipe ya Manchester City nyuma y'uko yatwaye igikombe iraza kwerekeza kuri Vitality Road Stadium, akaba ari stade y'ikipe ya Bournemouth, aho irajya ku Manchester City irakina n'ikipe ya Bournemouth. Manchester City irasabwa nayo gutsinda, ikareba niba Arsenal yazakora ikosa, ariko Arsenal nta kosa yakora uyu mwaka. Birashya naho bishyira ko igikombe cya shampiyona yagitwara uko byagenda kose. Ikipe ya Manchester City rero mbibutse umukino w'ubushize yaje gutsinda ikipe ya Chelsea ku mukino wa finali, yitwara igikombe. Iri joro rero Pepe Guardiola yaraye anatangaje ngo ashobora kuba ari bukine imikino ibiri, umukino bari bukine n'ikipe ya Crystal Palace ndetse n'umukino bazakina imbere, agahita asezera ngo kubera ko ikipe ya Arsenal yatwaye igikombe. Pepe Guardiola ese agiye ninde mutoza Mwokabyarame waza gusimbura umutoza wa Manchester City? Ese mubona ikipe ya Manchester City buze umutoza Pepe Guardiola bitaba ari ikibazo? Ni ikibazo gikomeye cyane, ariko hari nka Enzo Maresca bakoranye cyane, niwe wahita aza gutoza ikipe ya Manchester City. Bakunzi bacu rero, si uwo mukino gusa uri bube iryo joro cyane. Ikipe ya Chelsea the Blues iraza kwakira ikipe ya Tottenham Hotspur. Ni match nanone nayo iraba ikomeye cyane. Ikipe ya Chelsea igomba guhatana kureba ko yazazamuka, yewe ikazakina n'amarushanwa ya Conference League. Ni umukino uraba ukomeye cyane, inyuma y'uko ikipe ya Chelsea yabonye umutoza mushya. Umutoza mushya nta wundi ni Xabi Alonso. Ikipe ya Chelsea rero irasabwa gukora ibishoboka byose itsinde, barebe ko bazakina amarushanwa nyaburayi, nubwo ariko bigaragara ko bazasigara mu rugo bakajya bakina irushanwa rya Premier League. Andi marushanwa Chelsea yakoze amakosa yo hahise bidashobotse kuba yahita ikosora aka kanya, biragoye ko yazitwara neza. Bakunze b'amakuru agezweho ya siporo rero, reka mbabwire abakinnyi basezeraga muri no weekend amakipe yabo bakunda. Abo bakinnyi bakinaga imikino ya nyuma basezera amakipe yabo bakunda kabisa. Reka duhere kuri Casemiro. Casemiro ni umukinnyi waturutse mu ikipe ya Real Madrid,
ajya mu ikipe ya Manchester United, ayikinira imikino myinshi cyane, anitwara neza, nyine ni umukinnyi wabashije kuyifasha cyane. Iyi weekend rero umukino bakinaga na Nottingham Forest, Casemiro yaje kuba asezera abafana ba Manchester United, yatangaje aravuga ati kabisa iyi ni ikipe izahora ku mutima wanjye, ibyishimo byanjye aho nzajya hose, impumuro izahora imbamo kabisa, ni impumuro y'abafana ba Manchester United, no kuba nzakomeza gukunda ikipe ya Manchester United ikampora ku mutima kabisa. Undi mukinnyi wasezeye cyane uri kubyumva, Casemiro rero yaje kuba agenda. Undi mukinnyi wasezeraga cyane bamwita Antoine Griezmann, abafana ba Atletico Madrid kabisa yaje kuvuga ati muzahora ku mutima wanjye, nabonye muri kumwe nanjye igihe cyose mumba hafi, ndagenda njya mu ikipe ya Barcelona, ndongera ndagaruka muranyakira kabisa. Yatangaje ko ibyo yabahaye ari byo yari afite, kandi iteka ryose azahora aho azajya, ikipe ya Atletico Madrid ariyo izahora ku mutima we cyane. N'abo bakinnyi nyine bakomeye bagiye basezera amakipe yabo iri joro cyane. Ubwo rero ni uko nguko gahunda zimeze cyane. Reka abakunzi bacu rero mbashimira uburyo mwabanye nanjye gukurikira ibiganiro bya Channel Jimmy Sport Update Time Show. Reka mbifurize kugira amahoro y'Imana. Ciao.